nyuma y'uko M23 ndetse na leta ya Kinshasa bisenyanye amasezerano yo guhanahana imfungwa, ubu ngubu leta ya Qatar yashyikirije komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge kopi y'inyandiko igaragaza uburyo bazarekuramo izi mfungwa ku buryo bw'ubwumvikane hagati y'ibyo bihugu byombi. Rero nkuko bivugwa, hari M23 ivuga yuko leta ya Kinshasa ifite imfungwa zayo 700, ndetse na leta ya Kinshasa ivuga yuko hari abasirikare 1500 M23 ifite igomba kurekura. Rero kuri ubu ngubu haribazwa niba M23 izarekura aba basirikare, ndetse abasirikare bahungiye muri M23 bamwe batozwa neza, boherezwa no ku mirongo y'urugamba, ndetse abandi bamwe muri bo bashobora kuba baratorotse kuko yibajije aba bantu 1500 batababona. Kuri ubu rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar kuri uyu wa 15 yasobanuye ko umuhango wo gushyikiriza ICRC kopi y'uburyo bitabiriwe n'abagize leta ya DRC ndetse na AFC 23 byagenze neza, ariko impande zombi zumvikanye ko ubu ngubu zigomba kurekura imfungwa zikasubira mu miryango yazo. Hanyuma biravugwa yuko leta ya Kinshasa ishaka bano basirikare, ndetse ikavuga no mu miryango mpuzamahanga yuko aba basirikare baba barajyanwe mu gisirikare cya M23 bafatiwe ku rugamba ndetse bakajyanwayo ku gahato, ariko M23 ihakana yuko aba basirikare batigeze bajyaho ku gahato, ndetse ko bagiyeyo ku bushake bwabo nyuma yo gutsindwa bakabona yuko badasubira muri leta. Kuri ubu rero uribuka yuko ku itariki 19 Nyakanga leta ya DRC na AFC 23 bashyize umukono ku mahame bifashijwemo na Qatar, na mahame azabageza ku masezerano y'amahoro. Icyo gihe rero ntago byigeze bimera neza kuko basabaga imfungwa 700 ariko ntizarekurwa. Hanyuma nyuma yaho basubira i Doha kugira ngo baganire kuri iyi ngingo, ndetse n'indi ngingo yavugaga yuko ari yo kuva mu mirwano cyase kuba bahagaritse imirwano mu gihe kitazwi bwo n'igihe kirekire. Rero M23 biribazwa niba izarekura aba basirikare cyangwa se abasirikare izabagumana. Ese M23 itangaza iki kuri iyi ngingo, niba koko aba basirikare barayihungiyeho maze ikabashyira mu gisirikare, kandi ikabashyira mu gisirikare ku bushake bwabo bitashyizwemo agahato? Rero ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ritahatiye bano basirikare b'iki gihugu, ndetse harimo n'abazarendo ariko kandi n'abasivili nabo Kinshasa bazanamo ngo bayiyungeho ku ubwagahato, ahubwo ko ngo babikoze ku bushake bwabo kandi ngo babyishimiye cyane. Ibi rero umuyobozi wungirije w'iri huriro ushinzwe ubukungu n'imari Freddy Kaniki niwe wabisobanuye ubwo umushakashatsi Dr Bojana yamwibutsaga ko hari raporo zavuze ko aba bantu binjijwe na M23 mu gisirikare ku gahato. Yagize ati babikora ku bushake, icyo ni kimwe. Icya kabiri, tugira umubare ntarengwa kuko iyo duhamagaye ababarirwa mu bihumbi baraza ngo tubatoze, ariko kubera ko dufite ubushobozi buhagije dufata babandi bari mu buyobozi kugira ngo bahagararire abaturage. Kaniki rero yagaragaje ko kubera ko AFC 23 itafata abantu bose bashaka kwiyungaho, ubushize yafashe abaganga bakeya, abanyamategeko bakeya, nabo mu rwego rw'ubutegetsi kugira ngo bari mu rwego rwayo bahagararire cyase ruhagararirwe, abari mu rwego rwaho ngaho ruhagararirwe. Ati kwinjiza abanyamuryango bacu gushingira ku bukangurambaga buba bwakozwe. Ku itariki 14 Nzeri 2025 AFC 23 yinjize mu gisirikare cyayo abarwanyi bashya barenga 2400, hafi aho ngaho n'ibihumbi 400 bararenga, barimo bahoze mu ngabo za DRC ndetse na wazarendo n'abasivili.
bahisemo kuyiyungaho bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Uyu rero Dr Kulibali yabajije Kaniki igituma AFC 23 yemera gukorana n'abahoze bayirwanya, asobanura ko abenshi muri bo usanga batari bafite amakuru ahagije ku mpamvu iri huriro rirwana cyangwa se impamvu iri huriro riri kurwanirira. Agaragaza ko ari huriro ry'abakongomani bose ntawe iri heza. Ati turabarwanirira abakongomani miliyoni zirenga 120, ntabwo turwana nk'itsinda rimwe ry'abantu, turwana ko abaturwanya babiterwa no kuba abaturwanya babiterwa no kuba badasobanukirwa. Ati kandi mu gihe basobanukiwe batwiyungaho nta kibazo, nkuko tubyumva, uko niko tubyumva, kandi twizera ko umuntu wese yatwumva agahinduka yatwiyungaho tukamwemerera. Kaniki yasobanuye ko AFC 23 ubwo yafataga umujyi wa Goma ndetse mu kiriya gihe cya Mutarama 2025 yasabye abasirikare ba DRC n'abazarendo kuyiyungaho, isezeranya abatabishaka kubemerera kwigendera bakigira mu bindi bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Urabyuka ko bahungiyeyo, ariko kandi hari abandi bahise bayiyungaho, abandi barahunga. Icyo gihe nyuma nubwo Croix Rouge yaje kubatwara Kinshasa kugira ngo bajye kuba bakwakirwa na leta. Yewe uyu nguyu rero Kaniki yagize ati twabwiye abashaka kutwiyungaho ko bazajya i Rumangabo. Abantu basimbukiye mu makamyo bajya Rumangabo, abagiye mu bigo bya MONUSCO twabohereje Kinshasa. Rwose twohereje abantu benshi cyane Kinshasa. Uyu umuyobozi rero yagaragaje ko iyo AFC 23 iba ishaka kwinjiza abasirikare mu gisirikare cyayo ku ngufu, itari kuba yabahitishamo kuba bajya muri MONUSCO cyangwa se ngo ibemerere kuba bava mu mujyi wa Goma bajye Kinshasa, ahubwo ko yari kubahita ibashyira mu gisirikare itigeze ibaza habe na gatoya. Rero uko nguko niko bimeze. AFC 23 iravugwaho yuko yaba basirikare ibashyira mu gisirikare ku ngufu, ariko ikavuga yuko ibaye ibashyira mu gisirikare ku ngufu nta numwe wayicika, bose yabafata bugwate ntihagire numwe bohereza Kinshasa. Gusa uko guhanahana imfungwa biravugwa yuko bizakorwa mu minsi iri imbere, ariko tuzaba tureba ese AFC 23 izatanga abasirikare yitoreje ubwo bari bahoze ari aba leta ndetse n'abapolisi bahoze ari aba leta nabo barimo, ese izabatanga ibahe leta kandi yaramaze kubatoza? Ese bangaba bo bazemera, bashobora kwemera gusubira Kinshasa? Bamwe benshi muri bo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'igiswahili kandi bazi uburyo bahohoterwa. Ni ihurizo rikomeye cyane, niba bishobora kuzabaho hakaba hari abagenda cyangwa se bizaba ngombwa yuko Croix Rouge ijya kubavugisha ikababaza niba bashaka kujya Kinshasa bakemera cyangwa se bakayangira. Ntujye kure, nawe uduhe ubutumwa bugufi utubwire se koko ibi birashoboka.